kami desi ba Manchester airport. I'm to fly to see Manchester ba conpenhagen Denmark. Kami lur kareta ba am booking parkir na ba bertuan ba park kareta langsung saya bilang ba conpenhagen. Sofia, contentilos atau summer holiday in Denmark. Ready? Bang Malaysia sekarang dia kari atau biasa babe. Saya Manchester kari airport tadi karai karate uma tadi ke selo taksi karkarung. तो बुकिंग दे बुकिंग दे एयरपोर्ट दिन बुकिंग दे tidak meet and greet ne website dire ne taselo ke 40 ada DPP mana 40 ada totoan bai te entrega saya bersira se foto ten kereta seluruh berais de parkira depois vai vir fila formai tu foto sabe ya airport lara ya information center tu foto ho karta maina dari easily i tehemat dia porque ita karta ya te chelwa taxi ne ne sabe Ikut lor kereta booking parkir online itu, makin langsung ya. Lagi itu filter. Yang terparah tuh sabiang ban Denmark. Baca balon si kulit itu tanah itu cekin. Kami itu cekin tanah. Mana itu? Kalau. Hey guys, so we've just checked in and we've got our stuff like already in that, it's in plastic bags and everything, and now we're just gonna wait for our plane. There's Stephen. It's really awkward. I'm not even filming. It's really awkward filming because I'm bossy, guys. My hair's really dead right now, but yeah, we're gonna get food because I'm literally so hungry. I haven't ate since like 12. And that's like ages ago. My eyes are big. But yeah. Sophia. I've got a muggy of you. Say hi. That was not hi, but okay. I'm so excited to go to Denmark. Bye. I want some of that. Good morning. Hi guys. I'm here la get lokamat baget patingat siya mo. So ini power wheelchair baru nih. Kami terminal uang. Hello, aku kami di larangan. Kami gate-nya. Ini agak sabiang itu. Pokoknya kami mai sira kami tur ID dia teman pasportnya mate. Ternyata ID sih bila hal biasa. Itu udah BI dia bila hal biasa. Sehingga terus as long itu ya settle per settle lawa bentar ID pasportnya. Nebe, malu sih mereka la persia paspor kan dia, lah ID dia. I COVID test mulai, tebana Eropa tu COVID test lah mebe. Itu bahasa Spanyol itu tes COVID. I sering dia be senja lokator. So Spanyol, oke lah. Situ kata ni bida cak. Kami bana. Hai guys, aku rami totena, kami hola barsira. Hi. Atu basai metro. Basai metro guys. Sosok tiket pelai. Hey guys, koloni mara, aku am sama metro, am toten hotel, Steel House Hotel, conpenhagen. Halo ya.
I'll wake up everybody because I wake up. Halo. Don't wake up me. Halo. Oh. Hi. No, we have to wake up everybody. What time are we waking up? Like 8. Lawas ni Fatima ne. I'm so excited to sleep here. Yeah. It's so full of it yonder. Bet ne. Ne Sofi towa kapas lo, sanuan feto bon ni kan. Ni towa Fatih ne. Ni la monu. I just like Tahan ya. It's blue. Pas kiene Just kidding. Stevie yang ihalete. Lawas ini mana? Lawas hari sini. Toilet guys. Sirtas sang ini. Fatin furak. Bang Malaysia mai Denmark Fatin hotel ke furak. Oke, langsung ambil cancel ya. Call formatnya. Kompanya